Reljef u vidu maske izrađen je na bakarnoj ploči kružnog oblika pričvršćenoj ekserima za drvenu kvadratnu podlogu. Reljef je izrađen iskucavanjem. Na bakarnoj ploči, koja je po obodu ispucala prilikom pričvršćivanja za podlogu, prikazano je lice koje se može razumeti kao predstava mesečevog lika. Ispod kratkog čela nalaze se jake, oštrodlake skupljene obrve. Krupne oči su zatvorene, prikazane bez trepavica. Nos je izrazito dug i izražen u odnosu na lice. Tanke usne su skupljene. Stiče se utisak da izraz lica prikazuje tugu i bol. Na maski se na levoj strani vide tragovi gorenja. Reljef je delo akademskog slikara Milinka Kokovića, poreklom iz Knjaževca, koji živi i radi u Beogradu. Prilikom prodaje porodične kuće u Knjaževcu, umetnik je poklonio veliki broj svojih dela, a naročito radnih radova Zavičajnom muzeju Knjaževac. Među više od 100 poklonjenih dela, crteža, umetničkih slika i drugih ličnih upotrebnih predmeta, našlo se i ovo delo, prema rečima umetnika, jedan od retkih reljefa, to jest trodimenzionalnih dela koje je uradio. Predmet je nagoreo prilikom požara koji je zahvatio deo njegove porodične kuće.